Jige mantep gimana? Jelema mah. Nang kieu halus. Kela saha adalah saha. Moal miluan urang mah. Eta mah sok itu. UJA. UJA. Gusti. Dua lelaki. Siapa? Mawar bodas acan. Wah, Naon acan geus teh? Mawar bodas. Acan naonna? acan ieu na teh. Borong. Ieu nang can. Tara lagi mama. Tahu kira kudu sagala tuh. Oh, meh ieu nang can. Tahu eta dicurug ke uang kan gitu-gitu atuh. Oh, sih kok mah cek curugnya. Temong-temong ayo. Aya. Dua lelaki. Boleh. Lain sih ya. Usuma ayeuna kieu da mun pegugeun. Mun akur. Batur mah teh Korea sareng. Kitu. Cing. Akur teh. Korea. Abah mah mau begitu atuh. Siapa pada sok disaruakeun? Jangan gini. Renogan tahu. Ayo ulah gitu aku betul-betul belok. Dua lelaki. Ayo, kita masih ada dua lelaki di sini ya. Yuk, dikasih buat bapak yang barusan. Iya, pasti ini. Kasih. Yang punya teman. Dari abang yang punya kawasan. Abang siapa namanya? Bang Toy. Bang Toy. Si ganteng tiada tara.
semangat ya. Dua lelaki bergoyang di atas panggung. Jawernya pun mantap.